na niyo mairo ko magitunga indo gatihoro wa nakumicha oi ni maheirwo kigina giki kiarengwo ni manegenire asa ni kuga ni moe kigina giki ni gutuhe ndawa cia gutukinyeria ihinda ri mwaka ugithira na ndawa sikike budget ucairwo ko cigithie togwa ruga meri 10 na mbere very good nigena tukurwa ati kungigia surge kana kinguki kigiuka already to sorted good tutikwa bihoro wa ku import tweterem matuku maigi meri nedege ndawa cigigoka kugo thina ni ndi uria ndirona munene ni uhoro wa ungumania wa madagitari maitu na ugiukaga ndu akaga kurihwo wega ngirikiriria gicoki uhoro wa budgeting ni turonire proposed budget igikwa cuts in the state house which na nego ikwa kundu kungi na kwina muhuhu ati president ndio agitongoria uhoro wa aruti awira kurengwo kana volunteer kurengwo almost 2 to 3% ya mushara wao no ni wega tugi atiriri hau uguo tutigako turahenga mwena umwe twathi guciguthira uru mwena uyu ungi ni twagirirwo twicirie na tuthondeke na uyu ni uhoro wa budget committee ere tongoragio ni andu aitu atongoria aitu jamba ya kuria mwana kile twari nake wa